Manipur top channel ki maikei digi maroi bi ipauk sung myam da thamjagi hanwada Manipur gi irangda NCW na asan mirai nai na thabak tawi Kokizo Union Koki Women's Union amadi Koki Women's Organization for Human gi maikei digi Manipur da thokliba kangluk irang sida National Commission for Women's asan mirai nai na thabak tawi haina maral sirakli mamang sai English singani ga kungo humdagi me ahumdagi Manipur da tholakhiba kangluk irang sida Koki nupi kia na ikai khumnaba mangwa matamdana Koki nupi singbu tathi tawoina tawbada National Committee Women na usinadi haina maral siraduna National Commission for Women's ki Joint Secretary Asoli Salai ki maiketi ki Manipur ki DGP da Ziribam ki thawdok ki marik sumba pikhatnaba demand tawkhibadu yaningdaba phongtorakli Republican Party of India athawali ki wakachi rolamaga mari lainana Commission na Manipur Police ki DGP da yathang pibi ki mota Commission asina kangluk irang asida awaba nanglaba kangluk animaki nupisingi issue sangmanana yengpham thoi politicals ithil da thabak topam thokte maram asina nakal amatada misang sang batawdona commissiona thabak tawbiu masina taduna Koki singi awaba thoksadana laitholaga maikai amakhaki mating pangduna laitholaga di Koki Women's Union Internationals interventions to binaba wakat panatana ate eto pamaram daite haiden su paus ta makhatana phongdorakli atopa paumana Fortuner karama lakhibaga mari lenin oripok sorbon thingel resa dakre karama yauna ate polam sing phokre sakhangnaba singna Impal West district gi civilian amada kian khanganba sathaduna nampuda SUV Fortuner ama pukhibaga loina hairiba karaduma khaujingna oripok sorbon thingel da riba AT gi member asem kanan say yangkai apokpa ibo so bamasu maka loina basingna sijinarambadagi ngasi security force ki combined team mana ngasi oripok sorbon thingel to leba maki laifamda red satakre red aduda equis asi yauna maka loina ba mioi singa duri fogat pangam khidrabasu atai polam kya ma phagat le haina Manipur police ki police control room na thadorok basirol man haidi Siola sina makata na haidi bana mioi sigi yumdagi phagala ba polam singa dudi CCTV camera gi DVD mesinama 4-wheeler I-20 karama olive green masugi bag ahum hangamapal masugi SDRF haina thaba light jacket ama ear gun ama mental plate kap konaba bulletproof jacket ani fogal hari Kaksing district ki Kaksing Sumang area dagi na prepark ki active cadre ama phare mamingna khumbong mayum abhijit sai kungatru kawi irengbam mairemba maning laikai dagi na hari Amaramda combined force na Impal West amasum Kangpopi district aniga lona badala riwa phayeng songnung amasum Siru area da operation chatakre operation aduda SLR gi maru taraga mathoi empty cartridge khumpuga taruk radio set ki battery amasum antenna sing phayeng poram hill gi fotki ke sonung area dagi na local made bomb yauna atai polam kya fogat ki haiden su paus na makata na palakli atopa pawmana Rahul Gandhi ki mathak ta thijinana ba Delhi police ki special team semkhre Rahul Gandhi ki parliament assault case thijinana ba Delhi police ki crime branch na special investigation team ma semkhre Congress ki mekai ki parliament thoki bakhana saina ba ki thawdo odo BJP na kai horak pati ki thoki bani haina maral siri loina party ani mangna amana ma maral siri adubo aseng badu khangna ba ki damak Delhi police ki mekai ki CCTV footage yengsinana ba thawrang tawri Parliament की complex the BJP की MP ama Congress की into insin tauna bada Rahul ilak padegi soki hai na maral shirki badu Delhi Police की crime branch interstate cell unit Chankyapuri na thizilagani masigi damak Delhi Police na Rahul Gandhi की mathat FIR ama lakotki Police की FIR sida Rahul Gandhi the Union Home Minister Amit Shah na Dr. B.R. Ambedkar की matang na pikhi warol ama gamari lainana irang sagatu na BJP की MP ama da kuthara ihai na maral shiri Hana the case asi Parliament District Police Station Paramani. Kona Delhi Police ki crime branch the case asi transfer tarokibani. Case asi the BJP ki MP ani Pratap Saran ge masum Mukesh Rajput ani asu opanaki. Tungda MP ani mag Ram Mohan Lohia Hospital pukhatnu lengki. Thawdu Rahul Gandhi ilak padagi thokibani haina BJP na maral siri. Congress ki mekai degi na BJP na khatna bado horakibani. Masida BJP Kangbuna khut tharakpari ki party ki lusingba Malik Arjun Kharge makhuda sokhi Rahul gi maikaidigi mangon na shirakliba maral adu yaning daba phongladuna makhutta sai paiba BJP gi MP singa maku parliament manungda sangbara thinki madudagi khana saina bada tholakibani mara asida Delhi police ki crime branch na case asi thizina na special investigation team
SIT सेमख्रे हाइरिबा SIT असिदा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर अनि सब इंस्पेक्टर अहुम यावरी टीम असना मखोगी थिजिनबगी रिपोर्ट डायरेक्ट ओइना डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस त पिकनी पाउसना मखा तारादुना पार्लियामेंट की एडमिनिस्ट्रेशन दा CCTV फुटेज पिबिनवा पुलिस की मेकेदिगी थाजिनख्रे हाइरिसु पाउस त फोंदोरकली मखा चतरपोइना तो पावमना क्रिस्टियन सलुरब म्यांमार की नागा सिंह साब फंगनब होनबदा बुद्धिस्ट ओंथोकनरे म्यांमार की सगाइन रीजन की नागा सेल्फ एडमिनिस्टर जोन सानब चिंजाक फंगदबदगी क्रिस्टियन लाइनिंग सत्प नागा कया बुद्धिस्ट लाइनिंग द ओंथोकनरे सगांग रीजन की लाहे टाउनशिप लेब क्रिस्टियन लाइनिंग सत्प नागा खुंजा समरीरोम लोकल बुद्धिस्ट लंबोइबमगी ममांगदा क्रिस्टियन लाइनिंग थादोलगा बुद्धिस्ट लाइनिंग चचरगे हाइदुना वासक हलगा सेंग चाकी मतिंग फंगले टाउनशिप असिगी अकोइबदा तारिब नागा खुंजासिंग करिगुंबा बुद्धिस्ट लाइनिंग थादोलगा अतोप लाइनिंग अमु सलक तारगदि मसाना लैरिब खुल थादोलगा सत्पा हाइबा अइब सिरोल खुयक पिहलब मतुंगदा सेंग चाकना सिंग फंगनबगी थौंग सथरे नागा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटर जोन इलेक्शन द माइ पाक्तुना पार्लियामेंटरी मेंबर फाउबा ओइरंबा अमन फोंगदोकपगी मतुंगिना नागा खुंजा किया बुद्धिस्ट सलुरब मतुंग लोली फाउनब वाटपदगी हानगी क्रिस्टियन लाइनिंग दा अमु ओंथोकनिंग कया यावदब नति अदो क्रिस्टियन अमुक सलगदी खुलदगी तंथोकपा यावना चेरा कया फंगनी किहनबदगी पामद्रबसु पामदना बोधि सत्प कया यावरी हौजकी ओइना म्यांमार मनुंग चथरिब थवोंग असि शक्ति लैब कंबुना शक्ति लैतबसिंगदा मखोगी अपामगी मतुंगिना सतनहनबगी थवोंगनि खुल खुलगी ओइना येंगनाबदा क्रिस्टियन लाइनिंग सत्पसिंग शक्ति लैब नत्रगना शक्ति पाइबसिंगा नकनक बोइति बुद्धिस्ट लाइनिंग सत्पसिंगना शक्ति लैब कंबुगा समनब मरमना क्रिस्टियन लाइनिंग सत्प खुलगी चिपसिंग बुद्धिस्ट मोंगसिंगा मतेंग पांगनरगा चाब थक्प फंगदबगी अवाब मयुकनरिबदु कोकनबा थेम नत्रगना नकोइनना किहनबगी थवोंग क्या सथरे हौखिबसै अहुमुग असिदा सगांग रीजन की नागासिंगना खुंदारिब मफमसिंगदा महि मरो निंगथीना लोकप ngamkhidaba amadi laibak manungi lana lobuk ta satuna lau uba ngamdaba kayana maram oiraga saba phangdaba chaktangbi awaba mayuknabani asigumba khulsing asida buddhist lamboibising sangsinduna saba phangdabasing chakpijaba amadi seng sak mating pangnaba juntagi kangbuda haijarubudigi local infantry battalion number 272 na Myanmar gi currency 7 million tararungi mamalogadaba seng sak hawai asathau thumamadi atai manamasing kya pirakhi haire bisinjak si buddhist lamboibisingna naga khulsingda laktuna buddhist lining onthok pakangbu singde lemna phangali lining onthok ta pakangbu gi oina di sinjaki matenga bata phangandi ningsingbu yabadi naga singna laingak saba sagang division gi lamsing asida kumza english amaga samapan ga marfu gi mamangda naga sing buddhist lining satpa natragana naga mapa mapu singi lining satpa na ayam boiramki adubo english amaga samapan ga marfu ga manga da christian missionary sing naga gi area da sanglakpadagi pak sauna christian lining satpa horaki 1994 matamadugi state law and order restoration council haina khangnaba junta gi lengana naga khul khudimok christian lining satkera satloira khul khudingi buddhist monastery amamam thamgadabani haiba yathang tawthaduna buddhist lesang singnam duna sanki tongda buddhist lining da olak pusingda akhanaba khudong sab kya phanki handakna amu junta gi mekidigi naga gi khul singda sangduna church na singba lairamba sing thugwaiba groinana christian lu singba kaya pharaga jail thamjinba thawong kya sathabagi mathakta chaba thakba phangandana chakhau mari thadatuna lakhi asumna chaba phangdabigi awaba mayunariba naga khul kya buddhist lamboiba sing misam sing mateng pangnaba tharakpagi mingda namduna lining olhanbagi thawong sathari hainasu pausda makhatana phungdorakli makasa tarakpoina to papawmana Mizoram gi ZPM na center na protected area regime satna halakpa bu akan mamong yaning da phongkhre Mizoram gi sarkar pariba Zoram People's Movement ZPM gi meketigi center na protected area regime amuhana satna halakpa bu yaning da phong laduna khongthang asina awanong pok state singda miraiba ki tourist ki lakpada khurau thangan hari ningsing wayabri haukiba December 19 para sarkar gi meketigi Mizoram Manipur amasum Nagaland da protected area regime PAR amuhana satna hale haina akoki center gi khongthang ase awang nopok state singda yumlona balaibak tigi maraibak masa ain kaina sangsilaktuna laibak ki security da khudong thiningai oire adu madubu thingna ba PAR amuhana satna hale haina lakoki bani
अमरमदा ZPM की मैकेदिगी लेबासिगी मनुंगदा ख्वाइदिगी संति लेबा अम ओइरिबा मिजोरामदा प्रोटेक्टेड एरिया रिजिम सेंटरना थमजिलकपा असि अकन मोनु यानिंगदे मिजोराम स्थित टूरिज्म सेक्टर सखुत हौरकलबा मतमसिदा PAR अमु थमजिलकपा असिना टूरिज्म सेक्टर सियानबा मरम ओइगनि मरम मदुना सेंटरना PAR थमजिनखिबगी खोंथांग हाना येंगसिनबिउ मसि नत्रगदि मिजोराम सरकारगी मिरैबाकी टूरिस्ट क्या लाखननब थौरंग तौरिबसिदा अकायब ओइरगनि मरमदि मिजोरामदा लम कोइरक पांबा मिरैबाक मसासिंग स्टेट असिदा संगनबगिदमक भारत सरकारगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की प्रोटेक्टेड एरिया परमिट हाना लौदारखलि अमरमदा मिरैबाकी टूरिस्ट लाखपगी वाफम तोंगाना थमखरगा प्रोटेक्टेड एरिया रिजिम सतना हलकपासिना बांग्लादेश अमदि म्यांमार सिंगबा लेबाकता लैदिबा इथनिक मिजोसिंग मिजोराम संलकपा फाव अपन थोकदौरे मरमसिना PAR नौना थमजिलकपा असि यामना मरम जादे हाइदि भारत सरकार की मैकेदिगी भारत की सिक्योरिटी दा अकायब थोलकपा याय हाइना सिंगनबदगी मिजोराम मणिपुर अमसुंग नागालैंड PAR हाना थमजिन्दुना मिरैबाक मसासिंग संलकपा थिंगनबा खोंथांग लखलखिबनि निंगसिंग मयाबदि इंग लिसिंग अनिगा तरागा मथुइदा सेंटरना मणिपुर नागालैंड अमसुंग मिजोरामदगी प्रोटेक्टेड एरिया रिजिम लखुक्तुना स्टेटसिंग असिगी टूरिज्म सखोटननबा खोंथांग लखलखिबनि मतम अदुदा स्टेट अहुम असिदगी PAR लौथोकपा मतमदा अफगानिस्तान पाकिस्तान अमसुंग चाइना नतना अतोप्पा मिरैबाकी लमदगी लाकपा लम कोइबसिंग अथिंगबा याउदना स्टेट अहुम असिदा संगबगी अयाबा पिखिबनि मदुगी मतुंग PAR सही मंगा की कोमथोक्तुना ख्वाइदिगी इकोन कोनबोय इंग लिसिंग अनिगा कुनगनिथोगी डिसेंबर थादा कोमथोकिबदु इंग लिसिंग अनिगा कुनगतरेके डिसेंबर फाव सनगदबनि अदुबो सेंटरना मतम सुद्रिङैदा अमुहना PAR थमजिलखिबनि अथिंगबा थमलबा मरमना इंडिया की वांगबदगी स्टेट अहुम असिदा संगनिंगबा मियोयसिंग अहानबदा रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट हाना लौबा तंगाइफदरे नकलमरमदा मिजोराम होम सेक्रेटरी बलम्बाई की मैकेदिगी मिजोराम सेंटर की यथंग मतुंगिना प्रोटेक्टेड एरिया परमिट इंप्लीमेंट तौनबा थाबक बेखले हौजिकमक्की ओइनदी मिजोराम की लेंगपुई एयरपोर्ट अमदी मपानदगी स्टेट संलकदबा लंबीसिंगदा प्रोटेक्टेड एरिया परमिट नत्रगना रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट हांगवन सिंह अमत तौदे मसी ऑफिशियल सिंह आइजोल की फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिसता ट्रेनिंग सतदुना लैबगिनी हाइरेनसु पाउसदा मखाताना फोंदोरकली अहानबदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट एसोसिएशन इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक सेक्रेटरी SDSA ना खुयक पीदुना थादोरकपा प्रेस स्टेटमेंट अंगतंग मैम थमजगे हारिबा थौदोसी गमगी फाइ कुकी चेक पोस्टा सारौना डिसेंबर की तांग कुनगनिथोई की पुंग मापन मुक तारकपा नुमिदांगे मतम असदे SDSA की लीडर्स फिजिकल एसोल्ट तोरकपबो अकन ममोंगदा यानिंगदबा फोंदोखरे हारिबा थौदो असिदा तमथीना फुरकपा मसुम हरास पिरकपबो अकन ममोंगदा यानिंगदरी लोइनना मखोगी प्रॉपर नेम प्लेट सु थेलिबा मखोगी ऑफिशियल कार सिबु इसेशन की अमांगता थोन खिबगिसु क्वेश्चन हंगलकली लोइनना SDSA ना कोकी कम्युनिटी दा क्वेश्चन हंगलदुना NPO मसुम कोतुअनी की मरकता म्यूचुअल रेस्पेक्ट अमसुम कोएक्सिस्टेंस लैननाबा MOU साइन तौनखरबा मतुंगदा हंजिन हंजिना असिगुंबा कोकी कम्युनिटी ना थोअलिबा थगोकसिंग असिगी मक्सिगी इंटेंशन सि करिनो हाइबा वाफमसु हंगली मकासा थरकपोइना तो पाउखरा पन्नम पाउसेदिगी लखुसरगा खुलंगाकपसिंग लैरमद्रबदि स्टेट फोर्सिंग खुदोंथिबा कया मायोकनरमबा याय कोकोमी वुमेन्स विंग ममांगसेगी मे अहुमदिगी स्टेट असिदा थोकलिबा लान असिदा खुलंगाकपसिंग लैरमद्रबदि स्टेट फोर्सिंग खुदोंथिबा कया मायोकनरमबा याय खुलंगाकपा इसासिंगना मरैबाक मफ्रुकीदमक मांगना सुंथोक्तुना मियामगी पुंसी कलखिबने हाइना कोकोमी वुमेन्स विंग की कन्वेनर वाई लाइरिकना फोंदोखरे खुलंगाकपा फाबा यारोय फाजिनखिबसिंग अथुपा मतम थादोकदबने हाइना डिमांड तौदुना वहेंगबम लैकाय लैरेंबी डेवलपमेंट मैरा पाइबी एसोसिएशन सिंदुना ngasi wehengum laikai yumjau laidembi community hall mamangna phamkiba wakat miphamgi saruk yakhiba kokomi women's wing gi convener wai laidikna makhatana hai Thaubal district mara leitabana ha oidipa khulungak pa isa ama thawai mahankhiba sida senari ba police commando sing thabaktagi dismiss tawduna action lakhukadabane masida natana phajinkiba khulungak pa taru condition amati yauduna hayeng phawbi manungda thadokadabani natrabadi mama singna akan makhongjang kya sangsilagani Makhatana khulungak isa singda soklabadi kuki singna hat pakakta natana state police commando singna su nongmaina kaptuna hat piro haina mama singna khongjang sangsilagana ki ngasigi wakat mifam aduda khulungak pa phabi yaure police commando sing mitei thongna utkanu khulungak pa hat pa commando serak pi gadabani apaspa 1950 lakfo kadabani mitei hat pa thongna phabagi mohon narco theory singda mathana utkadabani phajin kiba khulungak pa sing khudar ka thadok kadabani haiba khulauk sing lauki
अमरोमदा कुकी नार्को टेरोरिस्टसिंगना मीतैदा अतमनना सथरगलिबा लान असि थिंगनबा लैंगाकना तोलोप पीदुना लैरिबा सिक्युरिटी फोर्सना मथौ निंथिना तौरमलबदि खुनगाकपसिंग थोलकलामोय हाइना खुराई माइकई मेरा पाइबिसिंगी माइकईदगी फोंदोरक्ली था असिगी तरागा मरीदा स्टेट फोर्सना खुनगाकपा मखातखिबमदि खुनगाकपा तरुकना फजिनखिबा थौवंगी मयोक्ता ngasi खुराई साइथबी लेरक्ता फमखिबा वकत मिफमदा खुराई माइकई मैरा पाइबि लुकी लुसिंगबि अमना मथकी वाफम असि फोंदोकपगा लोइना स्टेट असिदा लेप्तना थाजिलक्लिबा सेंट्रल फोर्सिंग साक्तिंगनबमदि लमदम असिगी सेटमिलोंदा सोकनबा ओइबना अथोबा मतमदा हलहन खोखाइनसु फोंदोखि वकत मिफम अदुदा सरुक याखिबसिंगना मणिपुर पुलिस कमांडो सिंगना सतखिबा थौंग यानिंगदबा फोंदोकलदुना खुलंगाकपा हाटपमदि फजिनदुना ओटनाइबि यानिंगदि थौबाल एसपी सुचामपु नत्रगना कांगपोकपीदा ट्रांसफर तौ खुलंगाकपा हाटपदा सेनबा कमांडो पर्सनल थबक्तगी लौथोउ तंपाकी पुलिस स्टेशन तरुकता थमजिलक्लिबा अफसपा लौथोकदबनी मतिक चादबा सीएम फम थादो हाइबा खुलाउसिंग लौखि अमरोमदा कोकोमीगी मियंग मखादा गारी मखा लेकाई मैरा पाइबी गारी यूथ वेलफेयर एसोसिएशन अमसुम लोया लुकंगलाई पाकना पुना सिंदुना खुलंगाकपा हाटपमदि फाबा यानिंगदि हाइदुना ngasi गारी मखा लेकाई दो वकत मिफम फंगख्रे वकत मिफम अदुदा सरुक याखिबि गारी मखा लेकाई मैरा पाइबि निंगथौजम नीना कुमारी ने फोंदोखिबदा मियामगी पुंसी अमसुम लनथुम गाकनाबमदि मणिपुरगी अपुनबगी सक्तम खननबा होनाबदा थौदांग लौरिबा खुलंगाकपसिंगबु लेंगाना तुंगान एक पंसिनुना फाजिनबा यानिंगदि थावोंग असि स्टेट अमदि सेंटर पालिबा लेंगा असिना मखाताना तौबिगनोमदि तंपाकी पुलिस स्टेशन तरुकता अफसपा अमुहना थमजिलक्लिबसि अथोबा मतमदा हंदोकदबनि हाइना डिमांड तौखियना पाउसदा मखाताना सुपलक्ली अदुगा तेंतकना मैम असुम थमजरमगे दुगा हौजिक ओइनदि मैम पाउस मतंग से लुसिनजरगे मसुम मैम पुना अनौबा अपडेट ngamineseना सिनल सुगी मकेरिगी मैंगी मफमदा मखाताना थमजरी मैम पुना नौबा अपडेट ngamiनेसी।